Takurau tinio chong phaya so pa ha him batau khata ang phaya so pa ha kumar gat jago se angle actually kumar gat no to hingke chongke ang bai ai nip ke ha pal ke kumar gat do bazaro chongke ong lai to mai ne mani paile pe to tin ke kumar gat ke Wednesday tin budbar salo ke roke bazar bar se himba tinio chongke bazar ong lai to me abo se chong ke ha khorong na ha khamo asa pra ong thama bude khorong tor ki hingke chini bis ka uno fire service police proshashan ni gari ro phono pha himba chongye ro chongro phai sport onai pha hingke kama chongno hingke tini ke rod puja himba rod phero mo sal he o chini ko bai ke himba tini ma ong ke asun jar khin siden torong e tha chong joto no sio rod ke ha service kang thai mai ham na rod do specially sakarawo aphe rong no kariyo moming ke aphe ni je aphe rong no ke isor ni msau bai pho solai o isor bari ke khak chang ya o he brang sau himba tini ma ong ngai ke bor rod bai no tini o ta ole bolet normally no bode ke ha tempo aro ni sakao ke hang beke sani serung ya sakao ke ha manai tongo jebo sakao portikar de ke abo jebo flag mo hana aro mondi ni flag ke ha tongo sor bai ke bo karenum du ojang sapno de bo karenum du nang ye aro aska samani sok ye bo pura sor ni mom je aro truck tongnai himba truck tongnai pa 6 jonani himba bro krok do ni rang ma sport ono thoya thanga hiye jong khupo mayo himba hospital phono chong thaye doctor bai ko masale ha doctor ke sau taw ni jorawo bro soijona thoya thanga himba tere bangma bro tongo himba ada local rokhibo sapio 15,000 ya bro thoyo hinge bro de ke sapai tong hinge hospital im siong ke kma ong hospital im siong no bro bangma guardian ro phaye bro ni msala no bro ni mam phano bro ni chum choi no nai tu phaye taw ni jorapho dead body se identify khela maya ko bari kha sun jora ke situation hamyang e tha tini ni khushi sal tini ro rod puja manai thiyo se tini bode ke thoya thanga bro 6 jona thoya tha hinge tre juda ta wate phai thami chongja hobe thana ma sau thai nai hinge ta oro police proshashan hinge tre ro administration ro phai nai phai no tini ro bor rod je abo sor nang tomo abole temporary ta usko ha hinge ro police ro investigation khe to hinge jang hobe no phai to amara no nai sa phai mai ke samphawa asun jora ke khampai pang pai thamse thoi thamse hinge tini asun jora ke problem ta chini police proshashan ro administration ro phono tini oro bari ke strict kuma actually investigation se khene nang ya bo jagao no incident no he khnai o obor na kha ajang to se omse bo jagao se bo karenum du ro khero nang e thami ro nang e ro pa incident nong ya bo dekhe nai din nang khampla thapla pa nukna abdeke thoi thamro tini chini police proshashan ro phono kahama ke ro nai kole to bo dekhe te phainai ni somoyo baham sana tong bro themone hinke nai di takoro ro asun jara ke chapol ro phono to bodeke chapol ro to bro pa jo je thuinai ro ni hinke ro soye tongnai je ro durom nai ro ni brang bari ke loge no incident nge sok bai thanga hinge bro bangma je 15,000 ya Koilasor district hospital phono refer ke ha hinge ta asun jara ke patient ro himba patient nai ma je ro tinio incident of victim ngai ro bari ke brang krimasa ke tini yakong yo buyang pai thanai tong hospital msing phono tongu chong na ro no nai nang sung mai pai han tungdi hinge ta o chong ro chini police proshashan ro sa su ko sale nai trai sau thai nai himba chong hok ra bai sau thai ko sale me ke chong sau nai police good senior oi sar ne chong brang no disturb ke sia mami ke brang investigation ke tong ra tho chong basa no report ken hat dakoro je doctor samon de hanke kumargat hospital 6 jona thoya tha isa o hinke tere bari ke asamaya hingmai mono ha asamaya ken mabru no district hospital refer ke ha hinke doctor samon de hanke tere bungkau samaya hanke tre se bungse kau se samsuyan tham sa asun jara kem sa incident tor hamya beke sani chong sai lama yang tha are bo chong je bo incident no
rangma choi thanai rong ni bo ye brang ni phola no hengke brang ni ma pha je guardian ro bo true bo problem no phaingke himba bo problem no lai than mang bo ya isop phaing bi thong ye chong prathana ke kro himba chong tre ma je sani kroi nang chong mai pal krong le tong de chong de du la je chong mai mo na ro news update re tong nai khak cha jot no ব্লক চুমনি এলাকায় রথের মধ্যে হঠাৎ আগুন লেগে বহু মানুষ আহত হয়েছে এবং নিহত হয়েছে, এই ব্যাপারে একটু বিস্তারিত বলবেন। দেখেন প্রায় 5টার দিকে জাস্ট ওই ইমার্জেন্সি প্রথম 2 জন নিয়ে আসছিল। এটা ইলেকট্রিক বার্ন পেশেন্ট, আপার লেম লোয়ার লেম, প্রথম বার্নিং নিয়ে আসছিল। আমি ভাবছিলাম ছোটোখাটো মেজর না, তারপরে এটি ম্যানেজ করতে করতে হঠাৎ করে সাডেনলি অনেকজন মানে প্রায় 10-12 জনের মতো আনছে। এই 10-12 জনের মধ্যে প্রায় এই 6 জন পুরো ব্রডডেড নিয়ে আসে। তারপরে বাকি যে 6 থেকে 7 জন আসলো, বাকি যারা আসলো এটির মধ্যে মেজর ইনজুরি বার্ন ইনজুরি আছে, তাই সবাইকে আমি ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট দিয়েছিলাম, তাই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন তো টোটাল মৃত হয়েছে, টোটাল ডেথ হয়েছে 6 জন এখানে যারা আচ্ছা, আর যারা রেফার করা হয়েছে রেফারও করা হয়েছে 6 জন, এদের মধ্যে 2 জন বাচ্চা আছে, বাকিটি মহিলা। আর যারা মারা গেছে তার মধ্যেও বাচ্চা 2 জন। ডিটেলস একটু দেখেছেন দিতেই বা আপনার পরিচিত স্যার? আমার নাম সঞ্জিত চাকমা, এখানে মেডিকেল অফিসার কুমারঘাট মহকুমা। কুমারঘাট।